kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta tilakad mo? Sabi na bakit? Nasaya atlat tamad. Ay no, pitaka ka dito ig gamam? Wen, apay ka day? Mayat ta pitaka ma. Agsilsilang. Ay ka, wen ginatang ko jesentro lakay. Sukatakman mo tidaan apitakak. Ay wana, mano atawon mutten asan anasuksukatan ti pitakam. Ay, wen nakunampay. Sikangay, kaano mat agumatang ka iti baraw apitakam? Awan pa'y mo't kwarta kita bakit? Sagmamanulang matipitakang ay. At damat 150 jesentro. Mano ti pinanggatang mo iti pitakam aya? Ha, ay kwa. Nanginamot basit tamayat ti disenyo na. Ay wun gayam. Imay ka din ni nanang itay dito'y balay? Saan mo't bakit? Nay, apay ngay. Kunaklakit din no inyag ng tinatangkan prutas nga order ko. Awan pa'y gayam. Agrubwatan sabi na, Mabiit laang ta itulbak ko ti istor ko, nana. awan nila kay mo aya. At da inaramid na ije garden, nana. Agawa ang nga rudon. Wun, nana, mabiit laang. Ay nawaw, nagpintasan tapitakam. Ni nana siyo ni mat. Itala ang anakitak dayta kagat-gatang munsamot. Ay wun, nana. Nagpintas sika. Magustuak ti kulay na. No kayat yo, isurok kada kayo no sa dino tinaggatangak, nana. Ay saanan na kong awan mo laang kwarta. Para laang iti grocery kun bangos ti budget ko ita. Adda ka di aramidam ita, onad? Awan mo't kit di bakit? Apay ka di? Mabalin, asikapay lang ti aglutaw. Adapay aramida maya. Adupay, tinaskan nga aramidak. Mangiripakak iti displik alako. Anya ti lutok asidatangay. Kat no adan sapay mo tinabati akar ni ti baboy. Adapay bakit? Ay kaisupay lang ti ilutom tapnong maibusan. Tapnong masukatan man mag. Adobo wano sinigang. Ay nawaw, saludsudong mutla amin kanyakon. Un ata ang mga no adati ilutok kat di mo mutlang magustuhan. Isupay manin apagapaan ta no agreklamo ka. Naibos mo't gaya man ta sukar. Ano ti ko na iyo, tatang? Naibusan ta sukar, ariyang anak kaw. Ni, apay mo't adiyo insapsapang imbaga, tatang. Amo mo't anak kaw, managlipat akmutan. Kakangay ti lumakay. Kasapulan nyo ka di ti asukar ita, tatang. Uy na, tagkapi ako ma. Mabit lang nga rin tamapanak gumatang. Sigurado ka kadi anak kaw. At datilakad mo itasan ka day. Nasapa pa'y mat. Urayin nyo ti gatangak nga asukar. Mabiit lang ang tatang. O sige. Gumatangak man, mare. Anya tigatanga, mare. Ada ka dila ko nga asukar. Ay adua, mano akilo tigatangam, tay supot kon. Ay nawaw, may sakilo lang. Anya pa ay mare. Ang day tala ang mare. Mabiit lang nga rod, tay supot ko tigat-gatangam, mare. Mano ti asukar ita? Ay katkas iti sigod awan mo't nagbalew. Isulat ta ti presyo na. At titibayad ko, mare. Apay awan lati smaller bills mo ditan, mare. Awanan, mare. Day talaangan ti kwarta. Mabit lang nga raw, ta ipabaryak pa'y kanila kay ko. Kurang ngamin ti barya dito store. Ay nawaw, ayan ngayon ti wallet ko. Dito'y lang matinang idiswak edi kalman kat. Unad! Unad! Apay ka daya.
Umay ka man pa'y dito store. Ibagamo na niya tibagam. Mangagmat ditoy. Naa, umay ka ditoy. Ang mga numangag dagiti lumablabas. Niya tibagam aya. Amom nga datar aramidak. Pukaw dita. Nakitam ti pitakak. Pita ka. Diyak amukan ka Nangidiswa maya. Kat no adalang mat dito store edi kalman ta nag-inventory ak. Kita dita Ang mga nun na misplace mo lang. Amangan kit di mat no. Ang mga noon niya. Amangan mat no inbulsa dayjay ng aryang. Isupay laang mat tigim matang itang aldaw. Ano, di ka basta agpabasol. Biro kam nga muna. Ang mga nodalang dita kat di mo nakita. Awan nga rod ang makitak. Si kaman pa'y ti makaam mo dito store. Mapanak iti ayan daryang. Sapay adda sagsasangaribo a kwartak iti dayja apitaka lakay. Adda ka din ni Aryang, Tatanilo? Awan ti anak ko dito'y balay. At dati na panan na. Sa dino, tata? Nagpasintro da iti gayem na. At ka di masapol mo kenkwana? Masapol ang makasaritak ti anak yo, tata. Amok nga isuti ng takaw iti pitakak. Ay nawaw, saan ngagtatakaw ni Aryang? Ay na, isula ang tigim matang itangal daw. Iso nga muklatan nga isuti nagtakaw, tata. Anya nga oras ti panagawid na? Enton malam to siguro Agsubliak to nga ro, tata. No sumangpat ni Aryang, ibagayo nga isagana na ti pitakak, taumay kunto alaan. Anwan na kumamat ti pitakam. Ay kat siyempre, amuna nga ada kwarta, isungay nala na. Nakitam ka din nga iso tinangala. Sigurado daytan, tata. Asino kumapay nga iti daduma amangala kat isulaang nga ro tigim matang itangal daw. Sa dino tinapanam itay, sabi na, agdardaras ka mo. Iti ayan da Aryang, nana. Anya ti inaramid mo ngay ijay. Mapan ko kumaalaan ti pitakak nga inbulsa na, nana. Ay nawaw, tinakaw na ti pitakam. Wen, nana. Iso na lang tigim matang iti agsapa. Idikwan, jak maten mabirukan ti pitakak. Agtatakaw mo't gayam dayja tao. Ang mga no na misplace mo laeng. No na misplace ko laang, di nakitak ko may balay ngam awan mat. At dapay magkwartak iti dayja apitaka, nana. Ay nanakong, narigat ti agpabasol no awan pamaneknek mo. Ay nana na syune, sigurado ak iti ibagbagak. Dakkel ti posibilidad na nga agtatakaw dayjay a babae. Ay, makabanog ti agbiyahe. Imay ni sabi na dito'y balay itay anak kaw. Ay nawaw, anya ti may naimbaga tatang. Sika ti pabasulan na ng takaw iti pitaka na. Anya, ni, ano kumangay ti pitaka na tatang. Diyak manam mo iti dayja ababay. Ay, agpabasol manen, kat awan mat ebidensya na. Mapanak iti ayan na, tagsarita kami man. Saan anasaya at ti kastang aramidan na? Orayim latan nga umay dito'y balay anak kaw. Sigurado nga umay dayja intong madamdama. Tay sumot timbaga na. Apay kanumit asyak ti pabasulan na ngay. Wan tasi kalaeng ka no tigim matang iti agsapa. Isumot ti kunana. Jak tupay amo no anya ti itsura ti pitaka na. Isublim ti pitakak nga imbulsam, Aryang. Awan ti pitakam nga isublikan niya. Naa, di kan aglibak tasi kalang tigim matang itay bigat. Nakitam ka di asyak tinangala iti pitakam. Asino kumapay ti daduma amangala? Kaibagbagak laeng asika tigim matang itay bigat. Awan amok dita. Sa anak ngagtatakawan niya. Pagan ano kumamat ti pitakam ngay. Jak tupay amo ti itsura na. Isublem, wanaw? Ay nasaan asyak ti butbut ngam. No imbagak nga awan, di mo ipilit. Naa, aglibak ka pay laang? Pangaasing tadi ka agpabaso lakas na. Gaputa siya klaang tigimatang iti dayjay nga aldaw, siya kon ti pabasolam. Anya ti amok ngay dita. Amangan mat no na misplace mo lang. No na misplace ko, adda ko maijay balay may. Ngam awan nga rudmat a makita. Uray labusan nak ita. Awan ti pitakam kanya. Period. Bagbaga man ti asawa manong unad. Natangkan mo't nga ron ti ulo na. Ang
pabasol nga oray awan mo't ebidensya na. Magbaga akmat, ngamjak ammo iti dayjak Sabina. Ay, nakapigpig sapay nga rod ti sa una. Di na ngamin matagpalang tingiwat na dayjay. Naimbag kumamit ano pod no ti isawsawang na. Saan mo't nga rod? Bagbagak to ti asawak. Saan nakadipay anabirukan ti pitaka na? Saan pa'y nga rod? Ngam pa nagkunakit na misplace namanan. Kasla ti cellphone na amapukpukaw idi Nagsuspet siya adagos. Tagayam, at ti cellphone iti bagna. Sapay la kumata mabirukan nan. Tapno agsardeng matan. Di mo ka di pa nabirukan ti pitakam bakit? Ay nawaw, kasano kumaamabiru ka kat tinakaw da nga rod? Di kag pabasol no saan mo mo't anakita? Taasino kumatidad dumaamangala iti dayja apitaka ngay? Dahito ti jacket kin ka bakit? Nalaing kang agpabasol. Nalakalang king kati agsaw ta saan mo mat akwarta ti mapukpukaw. Anya ti damag na nasyoni. Damag? Nabirukan ka din ni Sabina ti mapukpukaw apitaka na? Dayjay ka day. Saan ka nupay? Ni, apay ngay. Ay, jakman ammo iti dayjay a babae. Di na ammo ti pangidisdiswan na iti usar na. Siyak paikit ni ati pabasulin na, nana. Wan nga road, tunggal umay dito'y ayan kaw. Katipita ka na ang mapukpukaw ti sangka istoryana. Ay, mangibabain nga rod, nana. Agsuspet samot nga min adagos. Nako nampay, ugali na ti kasjay. Una yan, nana. Agraman inosente, mairamanan iti kasjay nga aramid na. Ay, nakabutbut ang gayam ti gumatang iti istor na. No adda mapukaw, datao ti mapabasol. Sabina bakit? Sabina! Apay aya! Kitaam no anya day taday ti crits. Ay nawaw, ti pitakak mat ang mapukpukaw. Makitam day ta. Di tamot gayam tinangidiswam. Ay wan, malagip kaun. Indisok dito, idinangalaak iti karton. Makitam day ta. Pinabasol mo pa'y kit ti inosente. Ang demon is istoryahan iti sa bali lakay. Di mo ibagbagaan na saraka kung ti pitakak. Tapno sandak apag panunutan iti dakas. Kasano nga na ariyang anapabasol lang. Adamutan kinkwa na Diskarte na matan lakay. Di kag pasensya ken kwa na. No aramidak dayta, di siyak tumatan ti mapabainan. Anya? Basta aguli magkalatang aminan unad. Ti kayat mo ka di asawan kat okay la ang amapabainan ti sa bali a tao? Tinapatag kat nadalos ka? Nasarakam kanumutan ti mapukpukaw apitakam, Sabina. Ay nawaw, asino mat tinakadamagan nyo na nasyune? Nilakay mo, tinangibaga kanyak. Ay nawaw, talaga mat dayjay nga unad Pudno ka day. Ay kwa, wala na. Hindi sukgayam iti krits iti balay. Na-misplace mo lagayam. Ay, wala na. Kat agpasensyakan akin ni Aryang. Ay, saanan nana? Di ulat tandak-dakamatan iti sa bali, tinaamuan nyo. Ay na, kaasimot ani Aryang balasan ko. Iso ti maibabain no kastalaeng. Di mo matun ususaran ti kabarbaro apitakam sabi na bakit? Saanan tagim matangak manen iti baro lakay. Anya? Saan kun nga usaran pa'y day taapitaka? Ay nawaw. Apay mo it? Ay kwa, ang mga numakita dagiti tattao kat siyak pa'y ti mapadaksan. Sika tinagkamali. Isurumbang lang agkid daw kay ti pamakawan iti tao ana iraman. Saanan kun naklangarudan? Na, di mo among aklunan ti bidot mo nakastalag. Asino mat ti mayat ang maibabain ngay? Anyan tulangan ti panunutan da numaamuan da na misplace ko lang gaya. Anya ti kunayo, tatang? Nabirukan kanumutan ni Sabina ti pitaka na. Pudno, tatang? Wain, nilakay na tinangibaga kanyak. Na-misplace lang arod, ano kasta? Pudno, ti bagbagakan kwa na. Wain, nabirukan da kano iti crate si de balayda. Oh, makita yu dayta? Basta agpabasol latang aminan day a babae. Saan ka diyan nagpasensyakin ka, anak ko? Saan mo, tatang?
Amangan no mabain laang, iso akasta. Rumbang laang agbain atatang. Kunamlan asino agsasaw idi. Kumusta kan, Sabina? Ha? Aryang? Damag ko kat nabirukam kanumutan ti mapukpukaw apitakam. Ay, kwa. Naimbag man ta nabirukam. Kwa. Iti krits gayam ije balay tinangidiswak, Aryang. Oh, makitam day ta? Na-misplace mo lagayam. Inraman nakpay laang ngamin. Ay, kwa. Pasensyakan Nagkamali aklaang. Madanaganak ngamin. Tada kwarta iti dadya apitaka. Maawatak no madanagan ka. Ngam saan mo't anasaya at abastag pabasol kalatan. Ay, amok day ta, Aryang. Jack ilibak. Siyak tinagkamalay. Iso pasensyakan Sapay la kumata mapakawan nakmatan, Aryang. Napakawan kan, ngam ti kayat ko, kasaritam dagiti nang istorya am ngagtatakawa. Ibagam kadakwada ti pudno. Itikas na sa anak mo't amay babain. Aywan, di ka madanagan ta aramidak day ta. Kat ulitak manan ti agpasensyaken ka, Aryang. Ay, sa bali ti panagkita dagiti kalugaran tayo kanyak lakay. Ngamin, naamuandan anabirukak ti pitakak. Pagadalam day tabakit. Ay, nakababain launay lakay. Inton sumaruno, agpanunot ka pa'y sakbay nga agsao ka. Uwan lakay. Saanan ang maulit ti kasjay ngay naramid ko. Nasayat mo kasta. Narigat nga mintag pabasol na awan ti ebidensyata. Awan ti daduma ang mapadaksan no di si kamot laeng. Ay, nawaw! Di ka agpabasol no awan met ti pamanaknak mo. Iti kasta kat saan ang maperdi tinagan kan dignidad ti inosente a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.